The Zoom TV 24. Tubahaye ikaze bakunzi ba The Zoom TV 24, ihutu kandi subscribe hanyuma dukomezanye n'aya makuru agezweho kandi ashyushye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi agiye kuva mu Budage bwangu na vuba nyuma yaho umutwe witwaje intwaro M23 ufashe ibindi bice mu ntara y'Iburasirazuba bw'iki gihugu. Byamaze no kwemezwa kandi ko Tshisekedi atazitabira inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe iteganyijwe ku ya 15 na 16 Gashyantare 2025. Tshisekedi yarari imunice mu Budage mu nama ikomeye ya politike n'umutekano yahuje ibihugu hafi 70 yatumiwemo nk'uko byasobanuwe n'umuvugizi we Tina Salama. Ibinyamakuru birimo Jeune Afrique byasobanuye ko indege ya Tshisekedi iramuvana mu Budage saa 2 z'ijoro mugeze i Kinshasa mu masaha nabwo y'umugoroba ashyira ku ya 15 Gashyantare 2025. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa Tuluku ariwe uza guhagararira Tshisekedi muri iyi nama ya AU, ndetse yamaze no kugerayo we ya Addis Abeba muri Ethiopia ari icyicaro gikuru cya AU. Tshisekedi yagiye kuva mu Budage nyuma yaho abarwanya umutwe wa M23 bambuye ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice byinshi birimo centre ya Kalehe, Kavumu ndetse n'ikibuga cy'indege cyayo. Mu butumwa Minisitiri w'Intebe Suminwa yahawe nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ko agomba gusaba ibihugu bya AU kwamagana u Rwanda, igihugu bashinja gufasha umutwe wa M23. Gusa u Rwanda rwagaragaje kenshi ko ibi birego nta shingiro bifite. Muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya AU hateganyijwe ibikorwa by'ingenzi birimo kwemeza Perezida Joao Lourenço wa Angola nk'umuyobozi mukuru mushya w'uyu muryango. Haranatorwa kandi perezida mushya wa komisiyo yayo. Ubwo tuvuze kuri Kongo, reka tubabwe ku mutwe wa M23 watangaje ko afashe umujyi wa Kavumu uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko M23 yinjira muri Kavumu, muri uyu mujyi hagaragaye abasirikari benshi bo mu ihuriro ry'ingabo za RDC bahunga berekeza mu mujyi wa Bukavu ubiri mu birometero hafi 25 uvuye Kavumu. Umuturage kuri muri aka gace yumvikanye avuga ati barahunze. Ubu M23 igeze muri Kavumu. M23 iri kubirukansa abasirikari bari kwiruka. Kavumu ni ahantu h'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo kuko niho hari ikibuga cy'indege cyifashishwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo zajyaga kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za M23. Iki kibuga cy'indege kandi ni nacyo ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo zakoreshaga mbere yo gutaha mu ntangiriro za 2024. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yemeje ko Kavumu n'ikibuga cy'indege byafashwe mu rwego rwo gukumira ikibi aho gituruka. Kanyuka yagize ati nk'uko twabisubiyemo twasenye ikibi aho gituruka. Ikibuga cy'indege cya Kavumu cyatezaga ibibazo abaturage mu bice tugenzura n'ibirindiro byacu. Kuva ubu Kavumu n'ibice biyikikije birimo ikibuga cy'indege byafashwe na AFC M23. Uyu mujyi ufashwe nyuma yaho guhera mu ijoro rya tariki ya 13 rishyira 14 Gashyantare 2025 abarwanyi ba M23 bafashe centre ya Kabamba na Katana ziri muri teritwari ya Kabare. Abasirikari b'ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ubwoba ko mu gihe cya vuba M23 irabambura n'umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Bamwe muri aba basirikari batangiye no guhungira mu zindi ntara nka Tanganyika, aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo gikomeje urundi rugamba rwo kubafata kugira ngo basubire kurwana. Tukivuga kuri iyi ntambara, reka tubabwire ko igisirikare cya Afurika y'Epfo cyo cyabujije abasesenguzi kukinenga mu gihe ngo kibabajwe n'abapfiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyabujije abasesenguzi kunenga ubushobozi bwacyo mu gihe kiri mu kiriyo cy'abasirikari bacyo 14 bapfiriye mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. N'ubutumwa bwatanzwe n'umugaba mukuru w'igisirikare General Ludazani Mapwanya ku ya 13 Gashyantare ubwo yari mu muhango
wo gushyikiriza imirambo y'aba basirikare imiryango yabo. Ubwo hamenyekanaga amakuru y'urupfu rw'aba basirikare, abasesenguzi mu bya gisirikare n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi banenze ubutegetsi bwa Perezida Cyril Ramaphosa, bagaragaza ko igisirikare cyabo kidashoboye kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Aba basesenguzi n'abanyapolitike basobanuye ko igisirikare cya Afurika y'Epfo kidafite n'ibikoresho bihagije bitewe n'ingengo y'imari nkeya kigenerwa. Bagaragaza ko kandi abasirikare boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batagomba kujya muri iriya ntambara. Generale Mapwanya yatangaje ko mu gihe igihugu kiri mu kababaro ko kubura abasirikare bacyo, abo muri Afurika y'Epfo batakabaye bajya mu biganiro mpaka byibaza ku kamaro k'ubutumwa boherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare kandi yasobanuye ko mu bihe bitandukanye we na bagenzi be ngo bayoboye igisirikare cya Afurika y'Epfo bagaragaje ko amafaranga kigenerwa adahagije, basaba ko ingengo y'imari yacyo ivugururwa kugira ngo bubake ubushobozi bwacyo. General Mapwanya yijeje abanyafurika y'Epfo ko igisirikare cyabo kizabaha amakuru ajyanye no kubaka ubushobozi bwacyo kuko bafite uburenganzira bwo kuyamenya, ariko ngo bizaba mu gihe bazaba bavuye muri kiriya kiriyo cy'aba basirikari babo. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babaga bari mu butumwa bw'umuryango Afurika y'Amajyepfo SADC n'umuryango w'abibumbye MONUSCO, bapfiriye mu mirwano yabereye mu mujyi wa Sake, bishwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zafashe uyu mujyi wa Goma, zikomeje no gufata n'ibindi bice baharanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo. Mu yandi makuru agezweho kuri uyu mugoroba nuko twababwira ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yajyanywe mu bitaro bya Agostino Gemelli Polyclinique by'i Roma, aho ari gukurikiranwa ku ndwara y'ibihaha izwi nka bronchite. Vatican yatangaje ko nyuma y'amasengesho mu gitondo ku itariki ya 14 Gashyantare ubwo n'uyu munsi kuri Saint Valentin, Papa Francis yahise ajya gukorerwa ibizamini ndetse azakomeza kuvurirwa muri ibyo bitaro biherereye Roma. Kubera icyo kibazo byatangajwe ko kandi inama yari afite mu minsi 3 iri imbere zose zisubitswe. Uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yakunze kujyanwa muri ibi bitaro mu myaka yashize, aho nko muri 2023 yabazwe mu nda. Mu minsi ishize nibwo iyo ndwara y'ibihaha yagaragaye, ndetse ubwo yajyaga gusoma imbwirwaruhame n'ubundi butumwa yagenewe cyangwa se yageneye abantu, habaga hateganyijwe ubimukorera. Abamubonye ayoboye misa mbere yo kujyanwa kwa muganga babonaga ko agaragaza ibimenyetso byo kutamera neza, agahumeka bigoye, ariko kandi ngo hanahatiriza. Papa Francis w'imyaka 88 yakunze kurangwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini, ndetse no mu myaka ye y'ubuto ngo yigeze kurwara indi ndwara y'ubuhumekero izwi nka pneumonia, nyuma igice cy'igihaha kimwe kiza gukatwa nk'uko CNN yabihamije. Papa Francis yabaye umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika 2013, aba umunyamerika w'amajyepfo ubaye wa mbere uhawe izo nshingano. Muri iyi minsi ubuzima bwe bwakunze kuzahara cyane, bigizwemo uruhare n'indwara zitandukanye ku buryo hari aho byageze akazajya hagenda atwawe mu kagare. Mu kwezi gushize yituye no hasi akomereka ukuboko, bijyanye n'indwara zifata urura runini yakunze kugira. Muri 2021 yarabazwe nanone bamukuramo igice cy'urwo rugingo. Naho Perezida wa Liberia Joseph Boakai yahagaritse abayobozi bakuru n'abagize guverinoma barenga 450 kubera ko banze kugaragariza ikigo gishinzwe kurwanya ruswa inkomoko y'imitungo yabo. Itangazamakuru birimo BBC byavuze ko bazakomeza guhagarikwa mu kazi ukwezi kose kwashira, kandi nabwo ntibahembwe kugeza igihe bazagaragariza ibyo basabwe. Mu bahagaritswe harimo abaminisitiri b'uburezi, ubuzima ndetse n'intumwa zihari zishinzwe ubukerarugendo n'ishoramari. Harimo kandi abayobozi bakorera mu biro by'umukuru w'igihugu n'abayobozi b'intara. Perezida Boakai wiyemeje kurwanya ruswa ubwo yajyaga ku butegetsi muri 2024 yagize ati abakozi ba leta baributswa ko kumenyekanisha inkomoko y'umutungo birenze kuba itegeko, ahubwo ko ari ingamba zifatika zo guteza imbere gukorera mu mucyo no kugarura icyizere mu baturage, cyane cyane icyizere cyo mu nzego za leta. Komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa muri Liberia yasohoye urutonde rw'abakozi ba guverinoma 457 bose bahagaritswe. Muri Nyakanga 2024 Perezida Boakai yatangaje ko
agabanyije umushahara we ku rugero rwa 40%, ashaka gushyiraho urugero ku bandi bazamukurikira no kwifatanya n'abanyaliberia. Guverinoma ya George Weah yashinjijwemo kurangwamo ruswa yatumaga mu gihugu hahora imyigaragambyo. Naho mu yandi makuru akomeje kuvugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda nuko nyuma y'imyaka 11 Uburusiya bwambuwe uburenganzira bwo kuba umunyamuryango wa G8 cyangwa se ibihugu ibikize 8 ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wakunze kunenga icyo cyemezo, yavuze ko byaba byiza icyo gihugu kiri mu bifite umutungo kamere mwinshi ku isi gisubiye muri uwo muryango. G8 kuri ubu yabaye G7 nyuma y'uko Uburusiya bukuwemo n'umuryango w'ibihugu biteye imbere birimo Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Uburusiya bwakuwe muri uwo muryango muri 2014 nyuma y'uko bushinjijwe kugaba ibitero mu gace ka Crimea bugamije kukigarurira, nubwo abatuye ako gace baje gukora amatora ya kamaramaka bagahitamo kujya ku Burusiya. Igihugu n'ubundi cyahoranye ako gace kugera mu myaka 1953. Perezida Donald Trump yavuze ko gukuramo Uburusiya byari ikosa, bityo ko ashyigikiye ko bugarurwa muri uwo muryango. So bwa mbere Trump wavuze ku ngingo yo gusubiza Uburusiya muri G8, uretse ko byinshi mu bihugu by'i Burayi byo byakomeje kubitera utwatsi. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. Zoom TV 24.